Kako je ponuda? Ili ima nešto interesantno? Pa ima interesantnih stvari, ali još uvijek se nisam prijavio nigdje, pa sam tek stigao. Inače imam posao. Koja ste struka? Pa radim nešto u vezi metalog, glodač, vozač, tako te stvari. Je li ima tih poslova ovdje na mjestu? Pa ima nešto. Pa ja sam doktor medicine, tako da što se tiče moje struke, danas ovdje na sajmu nije bilo ništa. Recite mi, vi ste opšte tako medicina, nemate specijalizaciju? Da, lekar opšte prakse. Pa diplomirala sam sad u oktobru, u roku sam završila i nadala sam se da će nešto da bude. Prisutni su poslodavci, prvenstveno poslodavci sa područja grada Čačka ili poslodavci koji imaju registrovane poslovne jedinice u Čačku, poslodavci koji pripadaju velikim, malim, srednjim preduzećima, preduzetničke radnje, udruženja osoba sa invaliditetom, što je također bitno istaći. Koliko radnika danas tražite, odnosno koliko već ima prijavljenih i za koje poslove? Pa Veltex kompanija zapošljava preko 200 radnika, ali mi naravno smo kao kompanija u nekom usponu, planiramo da zaposlimo još, da kažem, stotinek radnika, a sada koji su to krojači, šivači, pegleri, modeleri i tako dalje, vidjet ćemo šta će se od toga prijaviti. Kako je interesovanje? Pa da kažem, ima interesovanja, ne mogu sada da kažem, prošle godine je možda bilo malo bolje interesovanje, ali ima ih za sada. Kako piše, ovdje dolaze u obzir žene, to je zaista pohvalno i retko je, pa evo koliko uopšte žena tražite i koliko uopšte radnika? Mi tražimo žene za PVC profil centar, za proizvodnju, jer smo odnedavno krenuli sa proizvodnjom roletama i s obzirom da su to, da kažem, finiji neki radovi, onda su nam podobnije žene za te poslove, a naravno imamo i muškarce za proizvodnju PVC stolarije. Dakle, koliko tražite danas radnika? 20 radnika za PVC profil centar i 2 komercijalista za Hram 032. Kako je interesovanje? Ima interesovanja, sajam je posećen, konkretno ovo je druga godina gdje ja prisustvujem na sajmu, a inače firma Hram učestvuje već duži niz godina. Koliko tražite radnika i za koje profile? 3 radnika, konobarica, perionic, radnik za pranje automobila i vulkanizer. Ima li interesovanje? Pa slabo interesovanje. Mislim, ima ljudi, ja slabo interesovanje, baš gledam tu kod štand do nas, da je baš koji malte ne isti oblik, neki kvalifikovani radnik, kuvar i ovo teško. Recite mi samo, da li ste koristili neke subvencije koje daje država ili grad za zapošljavanje radnika? Nikada. Prvenstveno savjetnik za prodaju životnih i neživotnih osiguranja. Sad zavisi od opredeljenja kandidata, da li je to za životno ili neživotno osiguranje, tako da, eto, prvo predaja CV-a, razgovor uopšteno, posle sve kod nas u filijali i tako, eto. Kako je interesovanje? Pa za sada imamo, da kažem, dovoljan broj predatih CV-a i ima interesovanja. I recite mi, šta će biti presudno da se odlučite za neke kandidate? Da li iskustvo, da li obrazovanje ili nešto treće? Iskustvo, naravno, obrazovanje također je bitno, ali prvenstveno želja i verovanje za tim što radi, što prodaju. Svi ovi poslodavci imaju mogućnost da koriste i određene subvencije u cilju podsticaja zapošljavanja lica sa naše evidencije. Subvencije koje finansira država iz svog budžeta, ali i grad Čačak također već nekoliko godina odnazad, odnosno tačno 2006. odvaja značajna sredstva iz svog budžeta.